Pred narodnim poslanicima uskoro bi trebalo da se nađe zakon koji su predložili ratni veterani. Pa šta mislite o tom predlogu? Pojam zakona o ratnim veteranima mora se nešto drugačije definisati. Prvo, treba definisati pojam ratnog veterana. Naravno, preduslov za to je predviđen, već se nalazi u Ustavu, pominje se ratni veteran. Međutim, treba na pravi način definisati pojam ratnog veterana. Šta je ratni veteran? Ko je ratni veteran? Da li je to borac koji sada postoji kao borac, učesnik ratova ili učesnik drugih oružanih dejstava? Ili je to vojnik na odsluženju vojnog roka, da li je to pripadnik vojske Saveza Republike Jugoslavije, da li je to pripadnik vojske Republike Srbije, da li je to policajac, da li je to vatrogasac, da li je to pripadnik teritorijalne odbrane ili civilne zaštite. Znači, pojam veteran mora da se na adekvatan način definiše i da jednom se stavi tačka na to pitanje. Naravno, mi smo skloni da u našoj javnosti pre svega prihvatamo od nekih zapadnih zemalja neke pojmove ili nazive ili izreke. Naravno, u tom susretu je ovo ministarstvo i krenulo. U kom smislu? Naravno, mi imamo, vlada je formirala Savet za pitanje ratnih veterana, što znači da mi tretiramo pitanje pojma ratnog veterana, ali naravno zakonom koji bi u mnogome mogao da definiše još osnovne stvari koje se tiču zaštite, kompletne zaštite ove populacije, mora da ugleda svetlost dana. Kada je reč o inicijativi narodnog poslanika ili Saveza ratnih veterana, kako oni sebe nazivaju, naravno mi nemamo ništa protiv što oni pokreću inicijativu. Međutim, zakon, sistemski zakon, kakav treba da bude zakon o rešavanju statusa i položaja boraca, invalida, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata, porodica poginulih boraca, mora ozbiljnije i sveobuhvatno da sagleda sve mogućnosti. Naravno, zakon koji ministarstvo ima u ovom momentu, može se reći, spremno, tretira neke druge i mnogo ozbiljnije stvari. Kada je reč pre svega definisati pojam ratnog veterana, zatim moramo napokon znati tačan broj. Mi sada nemamo zakonske uslove da izvršimo kompletnu registraciju tih boraca. Znači, naravno, tim zakonom pređeno takođe da taj borac dobije nacionalno priznanje, odnosno da bude evidentiran i dobije svoju legitimaciju kao učesnik nekog od ratova. Takođe, taj zakon mora da predvidi i pitanje revizije. Da li će zakon koji priprema Ministarstvo o boračko-invalidskoj zaštiti obuhvatiti i postojeće zakone i akte? Naravno, suština, ovo je jako kompleksan zakon, jako kompleksna oblast koja tretira veliki broj ljudi i upravo zato, kažem, ne može taj zakon donositi ili predlagati neka grupa ljudi, znači zato je ministarstvo radi na tome i naravno on ima za cilj da poboljša položaj čitave populacije, a da istovremeno i pojednostavi i ostvarivanje njih prava, ali takođe i funkcionisanje ministarstva u tom pogledu. Da li imate neki približan broj veterana koji postoje u Srbiji? Pazite, kada je reč o nekom broju, zato sam i rekao da to mora da se stvori predzakonski uslov da se može doći do tačnog broja. Prvo, ja sam postavio pitanje ko je ratni veteran. Mi imamo mogućnosti da pričamo o nekakvim brojkama, to je ono što stalno čujemo u javnosti i najčešće se kreće ta neka cifra oko 400.000. Međutim, mi u ovom momentu zapravo još uvek nemamo tačan broj. Mi imamo tačan broj korisnika koji su već ostvarili određena prava, a to je negde oko 40.000 korisnika koji ukupno ostvaraju oko 85.000 prava. Da li bi se stvarali te evidencije veterana, da li bi se tu obuhvatili veterani koji trenutno žive u inostranstvu ili oni koji imaju dvojno državljanstvo? Naravno, to je jedno od pitanja koja treba razrešiti. Da li je ratni veteran ili treba da ima nacionalno priznanje
onaj koji je neposredno nakon tih dešavanja odrekao se sopstvenog državljanstva, srpskog državljanstva i otišao u neku drugu državu. Kakav je položaj veterana u Srbiji danas? Imajući u vidu ukupnu ekonomsku situaciju u Republici Srbiji, položaj ratnih veterana, porodica poginulih i civilnih invalida rata je vrlo, vrlo pristojan. Pre 6 godina ministarstvo je pokrenulo projekat za pomoć osobama sa posttraumatskim stresnim sindromom. Šta se desilo sa tim programom, da li i dalje traje i da li će se raditi na njegovom unapređenju? 2008. godine je pokrenut program ispitivanja, istraživanja na tu temu posttraumatskog stresnog poremećaja. To je naravno pitanje preozbiljno da bi se davale kvalifikacije što smo imali ovih dana u medijima na ovakav ili onakav način. Naime, to je ozbiljno pitanje kojim treba da se bavi nešto veći broj stručnjaka iz te oblasti. Naravno, tada je urađen program, znači na onom uzorku koji je u nekom smislu standardan i on se odnosio na pokušano da preko toga se dođe do sveobuhvatnih podataka. Znači i materijalni i socijalni status i zdravstveni i sveobuhvatni status tih lica koja su učestvovala u istraživanju. Naravno, ubrzo nakon toga ti ljudi koji su radili to istraživanje su u jednom delu, kada je reč o brojci do koje su oni došli, su, da ne kažemo opovrgli, ali sami kao postavili pitanje legitimiteta tog broja, jer zapravo pokazalo se da ne može se u jednom momentu, znači u nekom kratkom vremenskom periodu, pokazati pravo stanje. Znači to mora da bude ozbiljnije istraživanje i u određenim uslovima. Koliko ministarstvo, odnosno sektor za boračku i invalidsku zaštitu brine o učesnicima oslobodilačkih ratova i na koje sve načine se čuva sećanje na njih? Naravno, treba reći, kada je reč o sektoru boračke i invalidske zaštite, on se može razdvojiti i podeliti na 3 segmenta. To je zaštita i unapređenje položaja ratnih invalida, civilnih invalida rata. Drugi segment je negovanje tradicije oslobodilačkih ratova i održavanje vojnih memorijala i grobalja u zemlji i inostranstvu. I treći segment, takođe ne manje važan, je pomoć i podrška udruženjima koja se obrazuju, odnosno formiraju iz ove oblasti. Poznato je da vaše ministarstvo veliku pažnju posvećuje edukaciji mladih, odnosno organizaciji studijskih putovanja. Koliko to znači? Naravno, nisam dovršio prethodno pitanje kada je reč o obeležavanju značajnih istorijskih datuma i godišnjica, odnosno negovanje tradicija, ja uvek to volim da kažem, slavne srpske istorije, bez obzira ko je kako doživljava. Vlada imenuje svoj odbor koji se bavi tim pitanjem obeležavanja, znači utvrđuje, donosi godišnji program obeležavanja značajnih datuma i on je nedavno usvojen na sednici vlade, po kome naravno ovaj sektor boračke i invalidske zaštite koji je zadužen za pitanja to i radi. Koliko su za decu značajna studijska putovanja koje organizujete i koliko deca uopšte poštuju srpsku tradiciju i učinak u ratovima? Naravno, mi kao naše svakodnevne aktivnosti imamo za cilj da što veći broj, ne samo naše dece i omladine, nego za sve sloje stanovništva, da ih podstaknemo, da naravno moramo da svi malo više posvetimo pažnje tome, jer naravno narod koji ne poštuje svoju istoriju ne može računati ni na budućnost kakvu želi. Šta planirate u narednom periodu? Naravno, u ovom momentu je posebno važno istaći da nam se naredne godine
100 godina veliki jubilej, 100 godina Prvog svjetskog rata. Također je nedavno prošle sedmice vlade obrazovan odbor za obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata, koji ovih dana treba da se sastane i da donese program aktivnosti za period 2014. od 2018. godine. Naravno, u svakodnevnim aktivnostima je održavanje svih tih naših memorijala u zemlji i inostranstvu. Možemo reći da se pre 2 dana vratila ekipa iz Tunisa, stručna ekipa iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koja treba da predloži i da u narednom periodu do jeseni ili do kraja ove godine napokon do kraja, onako kako mi to želimo, uredimo groblje u Tunisu i naravno sve tekuće redovna održavanja koja se mogu da planiraju u zavisnosti od onoliko koliko sredstava imamo na poziciji za tu aktivnost, obzirom da naravno znamo kakva je situacija, da nismo mogli, mi jako ima potrebe za većim ulaganjem, mi smo opredeljeni su sredstva u ovoj godini u visini iznosa od prošle godine. Gospodine Stankoviću, hvala vam na intervju.